over game. Štiteri se javljaju kakav roleplay. Hejteri me smaraju, slijedim over game. Budi cool, naruči majicu sa sajta, da ne osjetiš ko oni damage mog spajka. Uzmem rika i ispucam u zid do 10 kugli. Ti se trudiš da izdržiš, ali gubiš. Ej, nemoj da se ljutiš, zeleniš kao spike. Bolje baci neki koment i zašnitaj mi taj like. Uzmem game 2, pokidam game, kupim neki mega i upgradeam BM. Kakav brok, za njih sam star. Džaba ti rakete, znaš ko kida brawl stars. 11k trofeja i ti bi ko ja. Kvalitetan live, 150k šnitera. Štiteri se javljaju kakav roleplay. Hejteri me smaraju,